Iabetala po king panalangin tamo kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan da Rizardas at Luz Medina ating kayang familia. Imelda at Clifford Ray Umali. Jaime and Adena David ating kayang familia. Josephine Zablan Espiritu at ding apostolado ning panalangin. Para king special a intenciones da Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Deacon Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Stephen Floyd Gopez, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozon, Kay Ann David, Patricia Foronda, Derek and Flor Sanchez ating kayang familia. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Archimedes Kayanan, Emmanuel Pineda, Anthony Chase Gozon, Carmen Franco, Xavier Ethan Miranda, Kristen Rain Rugayan, at ding sablang kapatid tang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, karing familia dari Ani Rason, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Reyumali, at Eusebio at Norma. Para king alanganggang kapainawan daring kapatad tang Mayang Ubie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Edgar, Among Aristotel, Bartolome and Gregoria, Marcelo, Ludina and Ann Katrina, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At timurin po para king kaligtasan ning balang metong, at king kaligtasan da rin kaya katang frontliners laban king COVID.
King lagyo naningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu, Amen. ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaantimurin, Si siyan talangen din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banala, misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kaya kayo kapatad, uling may mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang